that very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. Clear tu te chibai le vekule tunlai hian chanchin ngai ven hlo deuh mai pakhat a awma chu Jerusalem Isu Krista lo kal le na turatan anin bo sai dan chungchang hi ani tunhai lo khan Jerusalem chuan official takin Solomon Temple pathumna saturin anin pe felta ti thu an puanga hemi chungchang hian mitam tak ngai ven aron hlo nga la ani na taka chuan Isu Krista lo kal le na hun tur hi ain chanta ani bermai Solomon Temple pathumna an sak tur thu hi Israel Heritage Foundation in tunhai lo khan an puanga sakho thil zong boipui vek tu ani tuna hian an thil puan chu tak hian mitin ngai ven a hloa khovel pum chu hlo thon nain akhat ngal ani bermai engthil nge thleng don ti chu tuna hian mitam takin beng le mit an chi mek ani na taka chuan temple pathumna an sak tur hi Dome of the Rock thak tu tur ani don red heifer bong sen kumsan hi somhi pahnia Texas atrangan laklu chu tuna hian kumthuma upa ani toa torain atarlan danin sakhothila inthen thiang hlimna tan anin peito ti na ani temple pathumna inbot saina ceremony tan anin peifelto ani bermai Jews te hi engwangin nge an ngoi reng ilo ti mai thei an ngoi reng haulo Temple Institute official te tarlan danin red heifer ceremony hi kumsan hi somni panga Passover holiday ya nei ani don ani ole kan soi thui mai red heifer santi hi soifi na tlem te kan nei dona tora le khabua engzia dan chuan red heifer hi temple pathumna sak ani ma hian lan na hun man ani dona hemi chungchang hi Bible Quran le Jews culture ate pon shiat le mu ania chuwangin he bong an lan tur chungchang hian khovel pum ngai ven a hloa tuna hian anin pe felto ani he temple pathumna hi sak ani main khovel khoilai hmuna emo bong sen lan tur chu piang don ti thu hi an ziaka tuna hian a thleng dik mek ta ani vani thla tak main he shilok na hi a thleng dik ta Texas akumsan hi somni pan hi khan heng bong sen te hi han piang ta a hi chuan Christian thu nei tu te chuan Jerusalem lampanga he bong sen piang chungchang hi an shil sheta a hi chuanin heng bong te hi endik na an nei hnuwa Bible-in asoyang chi ani ti an hria chu hnuin an du dan nen ain milta ani hei hi Bible shil lok na ani awangin mitam takin an ngai event kan ti to kha ti chuanin temple pathumna hi sak ani main heng bong te hi lan na hun nei ani dona omje bera chuan heng bong te hi an thatanga meya an kan fai tir vek nuwa mei vap mang chuanin temple pathumna sak na tur man ro chi sang te chu ti fai na an nei dona ti chuanin temple pathumna hi sak na an tran to don ani heng bong kan fai na mei vap te hi apoi mo don ema achan chu he mei vap tel lo hi chuan temple pathumna hi sak thei ani lo wang ani tunhai lo khan Sanhedrin Jewish Religious Authority te chuan khovel pumpuya Jews mi te chu ramthiang hlima kile vek turin thu chua an siama an zawai chuan temple pathumna saturin anin pe vek turani tihin antarlang ani and we have passed that all Jews around the world have a obligation, a feel right now to do whatever is in their power to come to Eretz Israel. Kan ngai thak takang khan temple pathumna an sak zo hun hi chuan khovela hian sakol aronin lar to dona sakol hian rowarel to don ani chuwangin temple pathumna sakna hi chanturin Israel chu anin pe fel to a hebang hian midam tak chuan Isu Krista lokal le na hun tur chu ain chanta tiin puanzar na hun an mangmek to ani he thil thleng chungchang hi ngai tha mai chi ni na lang lova achan chu Israel te hian tunden muna Bible shil lok na thlendik tir tumin ma an la chho mek to a
chu wangin hun hunga kan to ni ti chu a chiang ta hle maya shillok na hi a thleng dik chho mek to ani Sanhedrin te hian khovel pumpui chu he temple pathum na sakna thok tur hian an som vek loma tin chu baka khovel pumpuya ram sanga ram hroi tu te chu somna an nei bok ani chungzi nga langsar deuh mai pahnih chu Russia President Vladimir Putin le US President Donald Trump te ania thei top chuin he temple pathum na sakna hi arang theyang beran chan theinan an mani support turin an ngen ani tin hei chau hilani lovin Israel te hian Ismail atha te lampang Arab community lampang po he temple pathum na sakna thona hian an mani troi om turin an ngen bele boka hetianga somna hi Bible pon shillok na halo omle to thoboka isai shillok na khan ain ziak ani ama ero chu Arab lamina an chalen dan ero hi chu adu omte chiam lo thung UAE lampoin Israel lampang hi support tur point theina nei vak lova achan chu an mani ramah boina ne newan to ve wang ani ama ero chu he temple pathum na sakna hi arukin thaliam ta changkhan local pui to a shillok na athleng dik to a Israelin Gaza anti chevek to a engkim an lavek to a tlang chip Al Aqsa Mosque omna po an thunun to bok temple pathum na din tur hian Al Aqsa Mosque chu ti chiat angai dona hei hi Arab tam tak baka khovel puma Muslim ten an thlop don lo bok achan chu Mohammed Mosque hi an ti chiat vek angai dona chu wangin hei hian Indo na achok chuak nge dona Indopui pathum na bolin chan na ani nge arin ombok chu wangin tuna hian arukin boina tam tak achualo nan a hlotin nge theinan an boi pui mek ani bong sen aram thiang hlima an lak ru rual hian Muslim da chau nilovin Palestine le Middle East baka khovel pum ngai ven a hlo ngal Al Aqsa Mosque ti chiat an hlo wangin Muslim te hian engtik lai puin an ngai ven reng ani temple pathum na hi an sakchan rualin Iso Krista local le natur ein chan veng hal don bok hei nge hi Ezekielan alo soilok to kha ani temple pathum na engthil po thleng se sak nge ani don Israel hian Indo na lian tak an ma chon dona ma se ne na an chan rualin an tlom don thowa an ramachanga chua an ni le dona ma se pathianin he Indo na hian ne na achan tir dona an hun pa ngai an lo le dona ram tiam chu atopa an nei don ane tuna hian shillok na lom tak chu athleng don chanta alandanin Israel ram hi ram lian tak ten an thlop dona temple pathum na din thei tur hian ram hruai tu chanpui thei tu tur an tong dona ti chuan he temple hi sakolin athunun to don ane sakol hi Israel nen chen thatak angin ain lantir dona temple pathum na sakzo ani hnuwa thilti theina ani to dona ti chuan new world order aum to don ani khovel rampum pui chu mi pakhat leader pakhat noya akun to don ram zong sarkar pakhat noya aum to dona leader pakhat noya ti chuan hepa hi antichrist sakol angin ain lan to don ani pathian angin ain chalanga Solomon temple pathum na chunga lal thu thlenga chuan thu don ani tiin shillok na chuan soi ani Zionist Jews te chuan kumsan hi som hi panga holiday ya temple pathum na sakna an chan don ti an puanga hei hi bong sen an halral tur an hlan tur chu ani Revelation period Bible hun la omle chi bai tak chu Revelation period hi ania mishing dam lai ta na hun khirber hun ani dona mi thiang him lora itel ve te ni lo chuan he hun khir tak hi ima chon ve don ani drama secretary Pete Hexit point temple pathum na Jerusalem sak ani tur chungchang hi tun hnai lok po khan
asoya Israel annexation West Bank thar to te hin asoi zui ngal bok ani Donald Trump president na hnuaya exit chuan Israelin anti tur chu anti fel nge angai atia omje chu Trump hian he temple pathum na satur hian full support apeti na ani Israel temple sakna tura support petu tur chu antichrist ani don sia ngai tu na akal thui thei view ome ram tam tak support thei tu anom dona tu chi nge sakol chuni yang tuna tan chuan ala hriat thei ri lo ani Israel hi kumsang zakwa somli pariat khan nation anon nia aram pakhat anon ni ti na ni chu ti chuan Jerusalem hi Israel capital ania hemin hu hian Israel indona kumsan hi som pariat khan en tran lea kumsan hi som hi pathum kumsan hi som hi pali le kumsan hi som hi panga indona lian thama thleng le taboka Israel hian ne na anchang zui ta ani Middle East sa indona thlen chan ber hi enge kan ti chuan sa khona chan thatak wang ani temple pathum na sakle antuma wang hian anram laklet le antuma kumtam tak chu anlo ti thei to lo kha pathianina Israel faten hne na alo tiam to kha ani Trama hian alandanin heng thil zong zong hi athleng don ti rin na het tak anei ani nge yang kumsan hi som hi panga alo in her chu meu chuan he thil hi athleng don ta reng mai temple pathum na chungchang update ta alandan chuan temple pathum na sakchan na hi September thla kumsan hi som hi panga antran don ni in alanga bong sen red heifers te chu September kumsan hi som hi panga a lan thei turin an pe fel to don ani temple sakna hian thlasomli panhi chung ao dona aum zia chu March semo April kumsan hi som hi pakua anzo felanga he temple pathumna sakhi a support tu chu US President Trump hi ani dona thilbeng war thak deuh mai chu Trump hian US President ani na hi kumsan hi som hi pakua hian amang zo to don boka he hun takhi leader thar Israel support tu lo in lan hun tur chu ani don ani chu wangin he pa nge hi sakol ani theina lai om to don tlat khovel hian anghak meka achan chu Israel support tu piang temple sakna tur ta na support tu chu ani don ani ni chuanin kal ngai thak ta ang khan heng rilong na sang sang te hi tuna hian athleng dik chho meka thleng dik chho turin an bo sai chho mek bok ti kha ka han tar lang du ani ole khang te kha tun chuma bible shilok na le Israel shilok na sang sang thleng dik tir thura ani bo sai chho dan kan ta lan the chu nia khang shilok na te kha athleng dik chhoin iring ve em comment lama milo share tir ve do nia